रिलायन्स जिओचो चेअरमॅन मुकेश अंबानी नव्या वर्सा खातीर म्हूण जिओच्या कस्टमराक न्यू हॅपी इयर ऑफर डिक्लेअर केल्या. आता 31 मार्च मेरेन जिओच्या कस्टमराक फुकट अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट मेसेज आणि फ्री डाटा मेळटलो. ब्रेस्तारा चेअरमॅन मुकेश अंबानीन घोषणा केली. We are calling this the Jio Happy New Year offer. During this offer period, Jio and Jio customers will be able to continue our journey of co-creating and building the best network experience together. All our existing 52 million users will continue to enjoy the unlimited benefits of Jio Welcome offer till 31st December 2016. And on New Year's Day, all Jio Welcome offer users will also be automatically signed up for the Jio Happy New Year offer. इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.